Hapadan kajing persya ke bajor na kasang HYC halo kajing temu ban penkio ke bai pulia haki college sarkar. Menteri Ketera Pulih Putih bala keban romboi ulami syakmat ban pensyai bagani kesenjam kan omonra kanu kajing kia na kajing keta ke samla pulia ne yaki kimiki kepa. Menteri ulah kedau bagarukam sio scholarship na do kesenam arajar kat kendai kalakio bha. Kabalong kum kalat ban penpai biang ya kapisa ne ka fee reimbursement kabagi kena kelas sio syaki college. Ulapin kan mauru bahaga senam kabalalet ke sarkar Meghalaya hapok kejingelam u Konrad Kongkal Sangma kelerap ekomba kendai kundai hajar ngut ki kena pulia dekap ai hendreo hajar tengka iwe yang baki skim beper. Halor kejing ai bor autonomy yaki college ubal akban rumboi ulapin syai bagani kadai kenang bagi college ken lak ban peniat ikam kebedan kam pisa mardor kum ki kam excursion bat kiwe. Tam daap selama kejing menjor ke sarkar kabalak ban syimpor deki senam. Ula benrap bagi sarkar kam syam lalek jubor ban penkio ke bai pulia nrilai kejing start jengki managing committee ki principal kinohikai bagi students union ban syam karai ke babiang tam. Menteri ula ai nuksa ke basyai belara kawai ke college karai ban penkio ke bai pulia na ke 10,000 syaka khatsan hajar tengka. Ikena pulia kendang siuhi ke dor ke berim ke belong 10,000 tengka. Ya kena kesan hajar ke batampat ki kena kin siau tang anda kila yo ya ke pisah scholarship leng baga direct benefit transfer. Ada kena ya scholarship dan kam ban siau kena ke pisah ke balapan kio. Syuk menteri ulapan pau bagi sarkar kadang ya cakmat ban kentiu ya ke Pulih Putih de ke basnai di college sarkar ki batamai ha pathar kama mau pelang bat rongjeng. Kad baha motion road bajalaphet ke jing tre kadang ya cakmat kenang bagi jing nang jing start ke bapaka kan Kio habaro kitan jong kajela. Na kwa ban pensyai kendiat halor ka negapang. Ta kapus matric scholarship hi kamut kadeka laban ong kadeka fee reimbursement na kabanta kabay class kaba ki kena kisio. Ta kumba pio imenta bah ki government college ka fees kalong kabaduna. Namar ka fees kaduna ka scholarship jong ka post matric scholarship ru ya ki ba qualify ban yo kaduna baki yo te halor ka ka phang kala don ka meeting ka bangia kren namar bahaba ong ka government college kamut baka government kanda pempiang A to Z in one go te ni perkhat ba namar ba bale ngim ai ya kata ka jing ya kibor jong college ke managing committee jong college ke ba kenthop ya ki student union ya ki nohikai principal ba kin page ki age ki kam jong ki ba kan ke autonomy ba kin penjat kala kin yo yaka habang ong kumta kalong ba kawei na kilat kabangai i bagi government college mentangan late hakatukas ngili aten ya ke college week hapo jongka kyang nong ba government college ta ngiyo i baba pli kilong college week pan fon na do menno hado mentar kam lai pan ban le excursion kim late baro ka college ka department ki kwa ban late mentaus nim ko department next year department ter ka ban poet ka file ka ban approve tentang don pisa tentang la ban approve tentang da ka poet slam te den ta kadaw ba ngiong ba ka fees ka ba ka shim ka college kam de ban late ha ka government treasury kare ban late ha ka account jong ka college bakin la ban pran kam biak jin kam jong ki khamtam ban ailat ya ki khna school ya ki extracurricular activities jongki ban yara ban laru ban intervene ha ki no jit kam jong school kumba philong ong manta shubu karne ka particular college la sanction nang mata ki science stream nam ta ka art stream nam ta ka commerce stream hanre manta ka kum ka juk ka yai tekidon ki bakwa ban introduce ya ki certificate course additional maka kum ka education policy ka krenshai ba kila ban offer
Tena kin yok no hika kam sok ka sarkar ban shuthum hakini ki skills development training hapok e college. Te ka college kala ban khot ban pedan kam da ka pisa ka ba shim na ki student. Namar ba ladap hikam mau how na December. Yak engineering college nilasya yaki bahkan dan ketaka income generating scheme kaba ke engineering college ki professor hang tu ki lecturer hang tu ki la ban shim ban ai consultant kan project bat ke income kadon ke policy ke bakin le te kumju ki college ro la kadon kan ka fund kaba kiyo peran kam ya jidun kam jong ki menta ke eke bang ikren lada kentiu ya ka scholarship kamut kin stam ki kmi pa te ke eke formula ka ba ni advice ka shong college ban shim kumang ang menne ka patar khma kam yarangkat baka kian ba kam yarangkat baka sora kam yarangkat baka rong chen ter te ke eke ba kirim le ka shong haki bakin rai namar ba lada ki pengkeu shu menta ka scholarship ka 10,000 kat kum ka ba kisai le lenesan hajar kat kum ka ba shai le increase 10% or 15% every year ya kat tu kila ban siu menta hendrai ka batam kila ban siu on dala yo scholarship dalam yo scholarship tu nai siu lala kaslan nomor ba menta kalong ba ka direct benefit transfer kamut ba menta ngi ong increase ya ka fees na ka sanaja sa hoja kamu kin siu menta kamu ka ika baki ju shim kin shim ya kata plus 5 or 10% ka baki ju pengkeu ya ka batam beyond that kila ban ship on dalayo scholarship namar ba ladak principal jong ka government college usain ba kine ki kna ki siu ka scholarship hakador 10,000 na 10,000 ka baki ngam tip kamut ba ngin la kinyo ka scholarship kata kanam kata ya kmi pa kanam kata ya ka ya ki khna school markam de kin sasiu ya ka batsa ya ka ba increase on the layo scholarship marka scholarship la ka fees klong 10,000 kinyo more or less 10,000 ka la kharsana jar more or less u basa hostel kham he ter te kata ngakwa ban pensyai